Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icya mbere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato amahinga data. Ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo ko n'ibyaha bitatu, igihano gito kirimo n'umwaka umwe, ikinini ni imyaka 15 y'igifungo, hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2 cyaha. Muri make harabavuga ko imibonano mpuzabitsina barenze umwe, barenze umwe gusambanya umuhungu, gusambanya umwana w'umuhungu ku gahato, kumurongora mu nnyo mu kibuno ku gahato. Mutapinge screen inkuru nze nyikomeze. Ngewe reka mbabwiza ukuri, nabwiye ko ntazigera mpubuka, ntabwo ndi ikigoryi, ariko ngiye nk'umuntu ukurikira gahunda z'ubugenzacyaha, ntabwo ngiye najya kuvangira ribu. Ariko ntimutekereze ko dufata nabyutse mu gitondo nkabwira ko nkaza hano ngahamagara Zina nkamubaza ngo Semuhungu ari, kavuga ngo Semuhungu ari he. Ngiyewe Semuhungu bakimara kumufatira yagiye kwibuka i Nyanza, amakuru nahise nyamenya, namenye amakuru, mfite amafoto Semuhungu bakimara kumufata. Baragenda mutwara Kimihurura, ntabwo yabanje gufungirwa i Remera. Semuhungu baragenda baramufata, ndaceceka ndaramenya amakuru. Mu gitondo nibwo naje hano mpamagara Zinda, nagiye guhamagara Zinda hano nza hano Semuhungu ari. Semuhungu ntabwo ngiye nari kuzana ngo mpurutura amagambo mvuga icyafungishije Semuhungu, oya, ariko nari nkizi. You again. So you wanna play this game, or you need to you have that condition? No, get out here. No. Get out here, motherfucker. Nje nari mfite amakuru yose mu sharing live. Mutapinge screen. Nari mfite amakuru. Semuhungu bivugwa ko munyumve neza cyane. Semuhungu amakuru ubungubu noneho nayavuga ko muri byamaze gutangaza ikimurega. Ngewe reka nze mabwiza ukuri. Godfather yonza kuba ntakurikiza gahunda ngo cyangwa ntazi akamaro ko gutangaza amakuru, nuko ngewe aya masaha ari ngewe muntu utari inkuru, hanyuma inkuru nkaza nkayibera chief editor, hanyuma inkuru nkayibagezaho. Ariko reka manze gutangaza, manze gutegura ntuza, nimara kugira urukuta rwo gutangariza amakuru, apana kuza kubivuga inkuru nzajya bakubita breaking news muzumirwa. Ngewe impamvu ngenda gake n'inkuru nkayibahereza ntibaryohere, simbahe nge ntabwo njya nkora breaking news, ariko ndi mu bantu bagira breaking news. Ariko impamvu ndakora breaking news nuko nzi ko when you break the news uka breaking inkuru, iyo urebye nabi iyo nkuru i breaking your bones, imena amagufwa yawe, ntabwo inkuru yose uyitangaza. Ntabwo ari ugutinya gutangaza inkuru, ariko nuko ntafite detorium, ntabwo ninjye utari inkuru nkaza nkayeditinga hanyuma nkayitangaza. So iyo ubikora gutyo rero ugomba kwigengesera kugira ngo ya nkuru utangaje, kuko inkuru anytime ishobora guhinduka. So iyo wayitangaje ukayibreakinga rero ugashyira buri kimwe hanze, inkuru irahinduka. Niyo waba ufite ibimenyetso, inkuru irahinduka. Especially nk'ibingibi byo gufungwa, umuntu ashobora gufungwa bya bimenyetso baguhaye ntabwo bigateshwa agaciro. Iyo biteshwa agaciro amaze gutangaza inkuru, iyo nkuru ihinduka ikinyoma kuba gukurikiye. Niyo mpamvu ngiye gutangaza inkuru bimvuna cyane, kuko ntafite ntaragira platform ziri official ku buryo inkuru nyitangaza ziri official. Ariko nzaba kubita ikintu bita inkuru mwumirwe. Ngiye namaze kumenya amakuru, niyo mubyibuka kugira ngo muri bitandukaniro cyangwa mu byo mbabwira. Iyi nkuru ya Semuhungu nayibabwiyeho umunsi mbere yuko ribitangaza ko imufite. Narabibabwiye hashize umunsi ribitangaza ko ifite Eric Semuhungu. Ninjye wahamagaye umunyamakuru w'igihe mubaza ku nkuru ya Semuhungu, mubwira nti waba wabimenye. Arambwira ati nta makuru mfite. Yandikira inzego z'ubugenzacyaha zivuga, ntekereza ko hashize umunsi nibwo bavuze ko Semuhungu yafashwe. Muribuka njye mvuga inkuru ya Semuhungu nkimara kumenya amakuru yose. Reka mbabwire njye ko namenya amakuru ya Semuhungu, kamenya icyo afungiwe, kamenya n'icyo yazize, dosiye yose ndayifite.
ariko sinagombaga kuyitangaza kuko ntabwo nagomba gutangaza, kandi ribu niyo mpamvu ahangaha nicyo kigaragaza ko ndi umuntu muzima, ntabwo ndi kwikina mu nkuru z'abantu. Urabyibuka ko nyuma yaho gato ribu yatangaje ariko ikavuga ko idashobora gutangaza icyo afungiwe kuko ikiri mu iperereza. So ni ukuvuga ngo wibuke ko ribu yatangaje ibyo bintu nyuma y'umunsi umwe ntangaje inkuru, bivuze ko yo mbivuga kandi ribu yo idashobora kubitangazaho gato, nari kuba ngiye kubangama mvuze ibyo ribu igikoraho iperereza. Bivuze ko ndi umuntu muzima. Ariko koko Semuhungu rero, amakuru namenye ku ikubitiro, yafatiwe i Nyanza agiye kwibuka. Eric yafashwe akekwaho gusambanya abana b'abahungu, yarangiza kubasambanya akabafata video akazikoresha abakoresha ibikangisho, ababwira ati nimutagaruka ndazisakaza. Yashyizeho abana inkeke. Niyo makuru angeraho, niyo makuru, aya makuru nari nyafite ko aricyo cyafungishije Semuhungu. Semuhungu yafashe abana b'abahungu. Muri aba bana b'abahungu inkuru ngiye kuyirambura, ngiye kubabwira inkuru ku makuru yangezeho mbere na mbere, mbaza ngo Semuhungu arihe. Dore amakuru nari mfite n'aya ngaya, nanze kubaha kuko ntabwo nagomba kubaha kandi amakuru, kandi inkuru ikiri mu iperereza. Inkuru zangezeho zivuga gutya ziti: Semuhungu arafunzwe, Godfather amaze gufatwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ndababaza Semuhungu azize iki? Bahise bankubita amafoto, nimushaka amafoto ndaza kuyashyira ko si ngombwa. Semuhungu yarakurikiranweho. Semuhungu yafashwe amaze gutangirwa ikirego. Muntega amatwi. Semuhungu yatangiwe ikirego n'abana b'abahungu bavuga ko harimo umwana utujuje imyaka 18. Ahangaha reka nze nkwereke inkuru nyibasomere. Nijya mbabwira ibintu ntimutekereze ko njya mpubuka. Give me a second. Reka mbereke ko amakuru mba nyafite, ahubwo ntabwo njya mpubuka. Reka mbanze ngushakira amakuru nyaguhereze, mbereke n'igihe naboneye aya makuru. Give me a second. Muntizeho amasegonda make. Give me a second. Uretse gato, reka nze mbereke, reka manze mbakubita inkuru irambuye, murebe noneho ibyo nababwiraga. Ibi ngibi biraza kubahereza give me a second. Mureke gato mbereke, mwihangane gatoya, reka manze mbakubita ikintu bita ikosora sha. Mutapping screen. Mutapping the screen. Uretse gato. Okay, reka noneho reka mbakubita inkuru. Aya masaha reka mutapping screen, reka mbereke noneho mbereke, reka mbakubita inkuru ukuntu imeze. Noneho kugira ngo mubirebe, reka mbakubita ikintu bita, reka mbahereze ikosora. Uyu munsi tukwa kangahe? Aha, give me a second. Mureke mbereke. Okay.
murebe hano. Check here. Mutapping screen. Ntimusome Ikinyarwanda. Dore mfashe make. Ahanga ndeba hariya hejuru was Saturday. Urabona ko ari kwa gatandatu. Hejuru nibwo nakiri mbwira tell me. Ndebera hano. Urabona ko yampaye n'amafoto yose ndayafite. View once ariko nyuma yaje amafoto yose ndayafite. Soma inkuru. Hano ushobora gusoma. So, ngo biteye bite rero. Nukuvuga ngo Mungu wangu. Reka ubwo utabisomye cyangwa ufate screenshot uri kiwerewere. Nashaka kubereka ko everything we have it. Ndaje mukanya nzamura abantu mutapping screen. So amakuru ateye ate. Semuhungu ngo yafataga abana akabajyana hariya iwe niko bivugwa. Ariko noneho kugira ngo ntabayobya, reka tubigenzemo gake muri ubu buryo. Umva ibyo Semuhungu aregwa. Semuhungu yatawe muri yombi tariki ya 9 Mata 2026 akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahanishijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amanyarwanda ariko itarenze miliyoni 2. Icyaha cyo gushyira hanze amashusho yerekeranye n'imibonano n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganya n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uhanishijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amanyarwanda ariko itarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'129 ry'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhanishijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda ariko bitarenze ibihumbi 300. Ubwo uwumva Ikinyarwanda cyane nkimusomeye nabi ngo fuck yourself cyangwa uje kwishakira inkuru yisomere kubitwe n'inkuba. Reka tugende gato yarura nambaze inkuru nyibamanukire mu nyumve neza cyane ukuntu byagenze. Nabahaye screenshot mwayibonye. Screenshot nayibahaye murayibona. Story iteye irya. Tuve kuri bya bindi. Tuve kuri bya bindi byari byanyuze hano ngo urumva ngo Semuhungu ngo urabona oya. Godfather njya kubabwira iyi nkuru bwa mbere niba mubyibuka nayibabwiye tukiri mu cyunamo, ariko ngaho mwibaze inkuru yandiye nkaryaryata nkabaza Semuhungu tukiri mu cyunamo. Murabyibuka Semuhungu bivugwa ko ariko koko
bivugwa ko Semuhungu yafataga abana b'abahungu ariko noneho mu bana b'abahungu akabajyana iwe akabasindisha, ngo yamara kubasindisha ngo ndavuga ko bivugwa ngo yamara kubasindisha akabarongora. Ubwo nituvuga kubarongora ni ukubarongora mu kibuno kuko ni abana b'abahungu. Muri aba bana rero ngo yafashe umwe mu bana, uyu mwana ufite isano mu gihugu cy'abaturanyi, inkuru ko ngiye kuyivuga yose urimo kumva, aramurongora aramutatamura, arangije abafata. Noneho uko yabarongoraga ngo yabafataga video. Ibi ngibi ndi kuvuga ibyanditse hano muri ibi byago, murabona ko mu byaha aregwa harimo no gufata video, kandi ni ukuvuga ngo aya mashusho. Ariko amakuru angeraho yangezeho kuva ejo ngo ni uko muri telefone ya Semuhungu izi video zitasanzwemo. Munyumve neza cyane, muri telefone ya Semuhungu ntabwo izi video zigeze zisangwamo. Ariko uri kumva Semuhungu bikavugwa ko ibi nibivugwa, ntabwo urumva, ntabwo turishwa, ntabwo video ngiye nigeze nzibona, sinkabone video y'ubuzutu y'umuhungu uri gushyira igitsina mu kibuno. Urakumva bivugwa ko, urukumva Semuhungu ngo yafataga zino video akazoherereza bano bana, akababwira ati nutagaruka urisanga imihanda igitsina cyanjye kiri mu buzutu bwawe. Mutapinge screen, mutapinge screen. Amakuru ambwira ko bajya kurega Semuhungu wari afite ibimenyetso byose, ariko ribo mwaragowe. Ubu ribo mwabonye ikimenyetso umuhungu ribo wafashe umwanya ureba igitsina, ariko ribo mwaragowe. So tugende gatoya rero. Semuhungu ibi bintu reka babwira ikintu kimwe, yewe Godfather ahangaha niho mbera kasa mutwe. Ibi ngibi ubundi iyi ni indwara, ibi byaha ni bya Semuhungu, iyi ngiyi ni indwara, yaba ari indwara, yaba ari indwara, yaba ari indwara, kuko ibi ngibi ni uvuga ngo ariko nakumirwa. Abantu bavuga ngo reka 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 reka. Munyumve neza cyane, ni ukuvuga ngo ariko se ni ukubera ko iyi mbori itajyandika.